Bu yerde Peygamber Resulullah Meçhidinin ustazı Şeyhi Süleyman Ar-Ruhayli, Süleyman Ruhayli degan çoğun alim var. Oşonu savab atat. Bardağı tında oturşat. Meçhidin ortası olacak. Olacakta Peygamber Sallallahu var. Kabırı. Olacakta Arap dilinde بكسر الشين وإسكان الراء وكلها صحيحة في اللغة كلها صحيحة في اللغة ومعنى الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط